Маңа арантамақ, маңа. Сомкаңыз оғырлаған мұш шу ма? Ой, шу! Ой, іштің балысы. Әй, сенің дәк немілім мұ? Адам тұғанды? Қандақ тегіппәд, шәрменді бұзықның арамлығы сән? Ә? Яққа мұқынды. Оқтығына? Ой, атчыңыз қай берің дейме? Отырам яқта. Отырам. Сақшыған оқапты атыға. Сомкаңыз бір қарап яқына, нәс керек тұлық неке. Рахмет. Тұлық ке. Ей, мұшның олан нәтшінші қытым кірдің бір рас ке ақпақ, Шеші қытым. Ей, сен қойып әткелі, әп томыған тұғы, яны бұланшы қылдың ма? Күн болды әкәмін тамақ емейлі қошқыма чіпкет кетілсе. Ба, шында мүтті. Ондағы саға көчеді балық оқшаш, аяқ майлысаң, яки келсіп пұл тапсаң алмапты дейме? Шының ұчтық дәс май болымса. Бағана деген тәйя тұрды сәнде, Азы көрісі көй қарапта. Бір әдіміңні бәмейдіған болсам, сенің. Сымың неме? Ой, білісі қака. Сымың неме адағатыма? Бәқтияр. Мұшында қарлығын қысмаңның бәқтияр ұппағын, Дадаңын чө? Азат. О азыр нәді? Өліп кеткен. Өліп кеткен? 10 ел бұрын қаддаш вақасы өліп кеткен. Ондақты апаң чө? Апаң? Апаңның ісме? Апамның ісме. Арзугел. О азыр нәді? Білмейме? О, мен бір яш вақтымды ташлап, дадам білен ажыршып мен ташлап кетіп қапты кен. Bir yaş vaqtыңсын ташлап кеткен ма? Мәлдікілерінің әйтішче, сінің апаң бір бұлымсы аялды. Сінің мұшындақ тірі кетім болып қалашын, апаң сәбәп жоған, дейді. Арзгүлін айнақ дегеннің ісімені ағызымға ағым кәммейді. Тәғдір, бұл неме деген шөрпешанылық? Менің баламы бір яшқа кіргенде, мен баламның дадыстын ажыршып, бір бай білән той қылып ішкер өлке кетіп қалғандым. Ондақты ойырыңыз чө? Оныңды ма ажыршып кеттім. Манда дәң, оныңдым ішкі балын етім қылдым даңа? Ой, яқ, мен оныңдан тұғмыдым. Шоң қой өтіп дікенді. Ой, ұндақ емес. Әргіз ұндақ емес. Мен о әділәқнің қолыда көмген күнім қамыды. Мен әсілді оны бір байкен, бұның білән той қысам, рахат парағат көрмәм деп дікенме. Нәді кені? О бай мәмес, адам мәмес, бәлкі ертқыш хайванның өзі кен. Неме? О немеш қылапты? Uçuğu çıkan əşədi əbləq. Mən onun qolunu 5 yıl xorlanıb, aran tərs qeçib qutulğandım. O qandan aşağı işlerini qılattı. Hey! Oturak sen! Orap baktım qaka. Saqşı xanım hava. Tabaq xanım gidip. O necisçü? Sana oxşaş narsidi ballarını oğurlap, işkir өлkülərə apırıb, urup, qiynap, yançıqçılık salattı. Nime? O hazır nədə? Əl-qısas minəl-həq dəb, müddət qamaq cəzası bilən türmüdə. Xoп boptu, cəzasını etdi. Rıs. Manda qılaylı, sizin nəs gerekleriniz tutuq qoğanmısa, elip qaytı verin. Biz bununla qanun bu iş görmüz. Ya, muşunun köz salam da. Katıldı mı? Ya, qımısan buldu bu da. Mana, qopə. Oy, toxtan. Nime? Yen bir anasınız kamike? Yok, onda... Ben bayatından bir yerde batkan, ben bir işi taşlap ketken bala, del Bəxtiyarның özü eken. Bay yüzdeki məğni körtmem. Ma yürgüm cığıt qığantı. Nime? Nime? Oğlum, cinim balam, seni tepsi ben. Ahır taptım balam. Cinim balam rast, ben rastı senin anan. Aşı Arzugül degen, aşı bolumsuz ayal, vapasız ana. Ben şu oğlum, ben rastı senin anan. Rast oğlum beni... Hadi, turib turun ha. Siz xata tanıp qaldınız mı nime? Bu bayatın bu somkamni bulab qaşqan uğurda otdınız. Endi birdamda menen bolam deysiz go. Yo'q. Men faqat xata tanımadım. Cinim balam, seni bir yaş vaqtını taşlap ketken anan men şu. Seni tirik yetim qilib qo'ygan anangmi men balam. Men rastla sening anang. Nima? Seliqi Arzgulni aynaq degan siz bilamsiz?
hayatın hemmini anladım. Sen bir yaş vaxtında dadangdan ajırışıp bir bay bilen toy kılıp işkir ölke ketip kalgınım. Ras oğlum, ben rastı senin anan. To'xtan. Siz men degan Arzigul nayna aqtabda bu balni ketmekçi mi? Ne bunda sen şosun? Bu degan saqchixona. Qonun bo'yicha tush ko'ramiz buni, ma? Voy to'xtang ha. Mening yeni isbotim bor. Bu rastlı mening balam. Qanda isbotingiz bor? Mening balamning kichik vaqtida o'ng jaynikiga cho'q chaplish qilib 3 mes tatib qolgandi. Sizlarga 5 minut vaqt beray. Canım balam, mening seni ko'rishga qanchalik intizor bo'lganligimni bilamsan. Mush seni aslab, seni o'ylab ko'zimdan yosh qurimadi. Ko'zimdan yosh emas, jiring aqdi o'g'lim. Shukr o'lkalarga. Odam bidiklar tarpidan o'g'irlab kelingan ashu narsidi bolalarning qiyin qistoq chidimay. Ana deb ingirgan ovozlarini anglag'animda mush yumron qo'llarining yanchichilik ehtiyoji uchun qaynoq suvlarga besilayotgan, qo'llarining tamak cho'g'larida kuydirilib mush kavobziqlarning badanlariga sanchilayotgan oltini ko'rganimda mening bolam, mening o'g'lim nadisan deb yuragim pari bo'lib öks yig'lab ketatdim. Jinim bolam. Hamda nima qilish vaqt izlab kelmaysan? İstemedim emas istedim. Seni istab tog'anglarnikiga keldim. Tog'angning ayolları seni uyga patqizmaganligi uchun shu uyni tashlab ketib ekansan. Shu kundan e'tiboran ko'cha-ko'ylarda, avtobus oshxonalarda, har ko'cha daruzamlar, ish qilib odam zotga boyaning hammasini izladim o'g'lim. Biroq bugünkidek bunda qalat uçqis qalamiz deb xiyolimga keltirmabdikanman. Dinim balam, men rostli sening onang. Meni ona degin, men sening onang o'g'lim. Ya! Seni qandaqmi ona deya alayman? Anam, dadam bo'lmaganligi uchun taqlarimni uydan haydalgan vaqtimda sen ne dedin? Başkalar tarafından yetim bala, yetim oğlak deb urib qarlanganda sen ne dedin? Yasli, mekteplerinin tümür darvozasi oldida telmirib turib, anam, dadam bo'lgan bo'lsa, men mana balalardek partlarda o'tira olaydim. O'qiy olaydim deb zar yig'laganda sen ne dedin? Jinim balam. Qishning jut, so'q kunlari yotadigan yer yo'q. Yarası yolninki dak yediler. Üşüp, toğup yatqınımda. Bir nanğa, aşkan, taşkan taamlağı telmirip, aşkana navayxalarını aldı da, buyuk kısmı oturğunumda. Saçxalarını, vakti tutup duruş onun bölümlerde, dir titrep, anığı telmirip, dadığı zarbıp oltağında, sen ne edettin? Sen ne edettin? Canım balam. Senin başında xarzarlığının sebepsi men. Tırıkitim koygan adam men. Cinayet yolu başlap kirgen adam men. Meni vur, meni tilla oğlu. Ayni çağda seni taşlap ketmegen bolsan, dadamni yugaş görüp, namrat görüp sen taşlap ketmegen bolsan, sen bu günü qanmaydı. Ayni çağda ben ailemge, turmuşumga şükür qanaat qilgan bolsam, sen bu günü qanmaydım oğlum. Seni muşundak xarzarlık koygan adamman. Cinayet yoluga başlap kirgen adamman. Baxtını nabut qilgan adamman ben. Tirikitim koygan adamman ben oğlum. Cinayet sen emas. Senin baxtını,
haqqingni nobud qilgan haqiqiy jinoyatchi men o'g'lim. Jannatda o'g'lim. Yo'q. Mening bundaq baxtdan bahramand bo'lish huquqim yo'q. Men bir ölümge mahkum ana. Ana!